Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinus dos Santos, oficializa a abertura, correção e exame regime especial no regime geral. Universidade Nacional Timor-Leste, no Instituto Politécnico Vetano, Tinanri Hunruero no Lores Sintolo. A jornalista Sira, ressalou no Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura dele, Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinus dos Santos Ateten, total candidato estudante nebe registro ba ensino superior público ruane, hamotu krihun tolu atushat hitunulu. Husi membro registrado ne, candidato ba regime especial hamotu rihun tolu nen nolu resin 5, equipara ho porcento walu nolu resin walu vírgula tolu. Entretanto, la participa exame hamotu atushat 5, ka equipara ho porcento sanolu resin rua vírgula hitu. Total candidato nebe maka consegue candidatar no registro total hamutuk ne maka 3.470. Os 3.470 consegue tuir exame regime especial yan maka 3.065 karihun tolo nenolo resin 5 equipara ho 88,3%. Nune, se neve maka laturi exame ne maka 405 ka equipara ho 11,7% neve maka laturi exame. Além de regime especial va veterano combatente sira, hamotuk atus tolu hitunolo, que representa porcento sanolo resing rua. Kona baidare nya dehan, ba regime especial asli mak idare ruanolo resin tolu. Baidane, sidarão timorong nain sanolo resin 5, nebe finaliza estudo ensino secundário heralior, mos participa ya processo exame regime especial. Tir falei mais maka regime especial ba veteranos antigo combatentes de liberação nacional yan, nebe o total 370. Atus tolu hitunolo, que representa porcento sanolo resin rua. Tir falei mais maka regime especial hakbit, nebe o total 1.094 rihumida sanolo resin hat, que representa porcento tolo resin 5,1%. Tir falei mais maka regime especial terceiro, nebe maka asli idade ruano resin tolu, nomos cidadão timor nebe maka finalização de estudos secundário heralior, mos participa e processo exame regime especial yang hamutu ida, nya total hamutu sanolo resin 5, ka equipara ho 0,6%. Nemak total hamutu 3.065 candidatos nebe maka tuir exame regime especial dia. Número candidato nebe tuir exame regime especial, mai husi município dili, total lain atus hitu hatnolo resinen, Raiwang total atus tolu hatnolo resing hat, Bobonaru atus tolu tolnolo resing ida, no número mínimo li husi município atauru hatnolo resensia, no vikeke walu nolo resensia. Reportagem Celeste de Jesus, Mariquita Febriana, Televisão Timor Post.